Mutegerio weru TV na guchokeria nkatho cia mwanya muno nontu bakona kanya gakwatanira batwe oni beto awini wa Kingero na mwanalieto wa mathithio tukobwerwari Purity Richard. Tukiambiriria ni ati siasa ni wete monki ki mathiko ya mwarimu Ntwaita Barry Kaburu urora isekene ya Mankei mathiko yara ya bwithikite ntere cia Larebo inyuma ya mubunge wa Gembe North kumira mubangania wa DCP Mithika Linturi aramuritie otariria Meru kirabareterera Minister Worimi antu akwithira kithiolonka Meru kuringira Ndebere Gachagua na kiama kiawe boinyuma ya Linturi kwithira kimeneria bonene ndionga ya Meru garone ya rais ageta michemanio yotakanya akionekana nya kwithira kimeneria bunge ba Meru bonene. Mwandiki wetu Andeto Nicholas Jabari na tuambiririe na ripoti hiyo. Kujite kuringeria Kaburu na tumuheshima na tukathura tukangenta wanaweza sifiwe. Amen. Kungenta na kuthura iko kinya Kaburine Kaburu na gwikira muthentu. Uju ibatire wa kanisa ya Lare ya Catholic akioria atongoria bagi siasa baba kuri mathikoni ema Kaburu kana Mankei batikaithiro bagiokanira amonogi siasa no ende amonogo mpathochi onekana gatigati igatongoria baba kuri ku muno mantu ni megio gwatimbaru bathirikari ena ire kwitongoretwe ni Daktari William Ruto. Antu wenda State House batumira milioni maneli milioni mbi kirasi kimwe oka ni milioni imwe kirasi oka ni mbi ko irasi basukuri bya rero irasi manele na ntuko imwe na mumero tibe na byo kwa safari eto abuka yura milioni 200 kana mbesa ngirie 10 wa mtu yet anto na baina thina ya kirasi kana maruto yangi onde tanjeno na tutimombo kyoria mbese iteke budget na mbese iko assume tutekomenya ina kama mwa na mieri ana bale kwa beleiteni Kenya kaya alikana ni ya doga na mieri ekoni why was they there why did they campaign for that government so to itumu wewe tanara asongo rato atimare kemu twandika chata ya Meru nawe itoure bya byonde twenda tuthithirwa so weto State House nete ahwire twekuwa barabara ekaelo wangaku mbesa niya na budget twekuwa insecurity tukathiria ina tukinyite ni faro in round niya niri nyero ngombe jabani gayiro na nara jeruire na sabajoni na barabara ngi lakini waresa nenda myage tano era tuembe byo batiere lewa waresa nenda myage no ari wasiri myage hele bera o jedambo au bera o aba ngombe gwari yiro re wari minister ari bwasho ara ngombe diangirikasha kana ichangasa diangirikasha luche wanda want to do for those people o ngombe ni yiro kana deneu kira tumba kuona kithirikari ikuo let's go for it kenda tumba kufaidika titowezekaniria kakoro wenda kuwatero kigira bureku wewe fanya hivyo unataka lakini for now let us maintain our silence and work with that government that is there. Igitara mathiko mama Kaburu kana Mankei na kathitwa bonene nontu bakwirutaniria gwake na tumendere turahotia today and we thank him for that because he stood up for our community and then let them to bawe. So oniamide kuyola is a hero to me, uncle. Today is just another day of the year. But what you can do in a day can transform your life in the coming days or the coming years. So let us learn from this great man. The values that we've heard from the life of Mankei is quite encouraging. Kumalare Gembe North, Putan Class, Jabari.